komiseri sakamdahu mkalimani wa serikali haishisi wa Shangazija kama kawaida usiku leo ya hoa mvuli wa muhafidh wa haishisi wa Shangazija mwende na ujimisa mkunzi wa hema wa komiseri Rwanda de conseil kanzari juu izalawana usiku leo marhaba menji siku ya leo ya hoa ikawa ngafikia mwezi 22 ya mwezi wa Novemba 2018 ya serikali ya Ngazija yonana msoni mumvuli wa he tukufu gouverneur wa HC wa Dr. Hassan Hamadi nukta ne mahsus des contrôles yani ya hoa ya leo usharaha wandoje kawandisa conseil yone sema sikitifu waliho do mzima mwangoni mwana wahe serikali ya Ngazija ndio kaya makatiano ngujihundo harimani magoba yani hafungwa mwangoni mwana wahe communication ya lida wala hatulinu ngondo watu wafatiha na Mwenyezi Mungu kao bahamia Mwenyezi Mungu ya mtowe wa haraka ili arejeze zamana zahahe waliho ndovani kondo yaliyo mgajelie hukume kaundo yengesha sharengesha kisharia hawo yakaya imwana woi kaundo malani kondo yaliyo makatiano ngabo tambifumu gishanga Mwenyezi Mungu kangu jo reje harima liberté yayo wakati tujoka ule ku Kongo abeti nukton ne mahsus des akaya wa harima mtwala wa yo conseil ya leo nukto ya handani husu msafari kao do mtukufu gouverneur yafanywa harima ya Faransa mtukufu afanya msafara harima ya Faransa kama msafara unu hahonre bahati ya uonana na mazoma na wenji nana wajau na uonana na rais wa daula ikawa kama forme ya ukaya ngao hijabanu gojokoje wanane ndene gouverneur ni magouverneur waili engeno ikaundi yanikiwa izamana ya situation zwani hodi des Algeria gouverneur Salami abonge abo president ujoka wanana na wararu legio la leo abonge izalawana no haru msafara unu ngazjo ambishihe makatika ndo ya jao holiho ndo mwana unu ena mnajulao ya nukto ya vili husu yinikao ndo ndoju wao ya he projet de loi inamba de loi d'habilitation ikao ngiyo hunu assemblée ne crise ya njia ni voya he parlement serikali ya Ngazija yibiri ambavi handani otowa ze shukra usonima depute kaonga waniyao watania wa henti hatu yawonesa ya ukaya henti hatu inu inunti kao ranzo wakati wa president Johari njia harimano za demokrasi abonge rienshimakati madiro wakati wahe parti unique rienshimakati madiro wakati wahe mercenaire yabo wakatende wani Bob Denar abonge emakatiano engelwa inu yudanze votiwa yabonge rejeyo harima dynasty harima monarchy harima izikao inikomu mzima haukaya ekahende habadili yeluwa yahe elizenduwa zahe zevoti ili ajinikeze votia baki ena mikono ya maslaha ijokaya imadipite wa hatu wa puwa shurafa inti hatu wa puwa muha haku wa jinsi tarehe mbi wa joje hantiza wa hantizo wanatu shangar aminio ya ukaya holiho ndo bahani kwa unaoze faida za yenti kwa unaoze faida za wakumuru wani kondo zilio wa unao faida ya demokrasia harimati ngar ami serikali ya Ngazija nge amini ya ukaya ya luwainu kaina wasulibahanu nienge jore jelingoni haukaya kwa nahi voti na serikali ya Ngazija nge lingoni mwao ukaya ya luwainu iti wasulibahanu abangenge shukuri yao ima depute kaundo wahima ya uwa ma depute kao hata haba kwa tuelewa ya ukaya banu wanikiwa zamana ya ukaya wende wa representer mabavu hao wenda wende wawanie wanansi wenda wende wawanie wa Komoro waelewe ya ukaya mjazo maboso mapesa za wa Komoro hususan do wando mabavu hao kao do wawe abugangu jujelia heni mlikonge na fikra ya ukaya votie luwainu ya henti dynasty wantijubanu Mwenyezi Mungu ajalie warijengoni oingari wana nyama dipite ili warejete yeluwainu a 100%. Ya nukto ya raru husu inu delegation kawe ya henti ya Tanzania no mahsusu wa haishi swa Zanzibar kao ikaw recevewa ni serikali ya Ngazija inu delegation ya lawana ne bank ya Banque Populaire ya Zanzibar hamade elimju wa Zanzibar wa mjijengo wa harimenti ya Tanzania wabu wa banki ya hawa mahsus ikao yo banki ya sawo ya Zanzibar yambo Banque Populaire banki hiyo iwone sa experience kuu ikao yandisa ya ukaya igere shesiwa
sha Zanzibar holiho dainuna bao harimo mikataba ya mjijengo abunge delegation yinu waja watsaha wabuwe bankinu ikawe bankinu ino bank a principe islamique yani banki kaunge johenda harimo zisharia za Kiislamu irenga mfano dainu kaunga ranzori buwe ino nambao de service uharimo shiswa shagazija abunge ba expert wanu waja hautsaha waje waonane ni serikali waonanishe siwa wabuwe bankinu uharimo shiswa shagazija ili idungani bazima na ino service hatu ili ibasauwe ya ekonomi yahe shiswa shahatu harimo partenaria nge serikali yangazija hamada ilmjwa waramishi swa shagazija ikubali ifikira ya lawana no watan la mwanu wa imma hamada ilmjwa wao iyo kaitu tosha ukaya kabantino gozi yofanyishi habanu watina ukaya serikali ya daula wajitamka watina ukaya serikali ya daula watia muhoni makatiba yanu ukaya besho wanu waonese ukaya wowo Zanzibar washindi wahungu imakitasi lazimu pia washindi wajijenge wendeleo nezo gozi yenu serikali yabo jikijaparo wazia ekaza ngo zibalia faida shahaba hatimbi yusinde heliwo no hatoriliyo henaro kikwanza ndozi fanyishihe ngilazimu zitolo aval ni serikali ya daula besho azonjema besho azono kazi nu ngajuja na faida sha ekaka zijabela wana nukodeni wa serikali ya daula zengo hizo kazi no shida ziwasui abunge wakahuja waonese ukaya ngodingoni mu serikali ya ngazija shangwa linawe yakakangwa abenze wahondane nomsaada wa serikali ya daula ili banki hamanda yinu ijwa install habanti juba no banki zinji kawo zihisa zinjia bano tiju enukta yararu itekeleziwa ni komiseri wa msomo holiho ngabajuka huja delegation bano kangwe jola warment yahidi ili ije yawangalie uandikao kwa tuzaya wandwazadikawo kwa tuzaya serikali ya hindi konstatia ukaya ngo wenda wenji uharima zilapita za hindi hahoenda wende watsahi malalao ya uzazi wakati mwinji kuplunga zidunga nao hahoenda hiho zende za tsahi wana abonge wawono hizo bao wafanya ukaya imakatika unga jawa nange jukaya harima a partir ya le 25 ngwajuka honungazija na ngwajufanya ngwajufanya consultation harima mijimine ngwajufanya consultation mbeni quand ngwajufanya le 26 novembre consultation jofanya mitsami hundi le 27 novembre consultation jofanya fumbuni le 28 novembre moroni ngajukaya le 29 novembre ili waangalie wazade watuzaya Mwenyezi Mungu ajangilie washinde wanike malala kando ya lazimu habo yakaya wakonstate yakaya wangazija wenje habo ndo komori wenje ngedao harimo tsahidi haenda wende watsahizazi abangozi ngarisha bahaisho waje hunu mwaboni waje hunu ngazija waje waangalie wandu wao harimo munda watsihunne iyo mwandu wanongo shanga Mwenyezi Mungu ka partenariat kawo do repanga wajawjo hizidi shejuzi yivu ngajo ruhusu o madoktori wa hindi wanu wadoji abantu haangalia o wazade watu nanu wando umekaa ukajona nizi bahati za Zanzaya amengama dalili hamba wajuka abantu rangu le 25 hata le 30 wajewa rohe hawandoje harima inti yahini hamwiso riveri ya harima ya lycée d'excellence kanga mjua ukaya ya lycée d'excellence iyo miongoni mwa projet farika wa gouverneur wa Tanzania ikawa zitoa marunda ya tsoma shashi ukaya mra kaurambua zila resultat kondo lazihonda hususan des arzondo mhawo sha abahati bi zile kondo zirema wa serikali ya ngazija habo once ndio na uziro haukaya bala lycée d'excellence iheya na bourse mjua wa Algeria ukaya imapese kao si urejei mapesa yao yarengwa si wajau waheya na ni kantini kaundi shahuda kwa hula na déplacement yani da zila charge kauzo rengwa ni serikali ya ngazija ili lycée d'excellence ishinde wasui habatimbe makatiano ntipenga mjoa za jere serikali abuga yondo kai lycée d'excellence yarimo zero liremeye milango harimo mapartenaire ili warisaidie shara kajishinda rahunda jawabu litoka ulonzi lo shinda lirisahilishe ula mwandusoni wa lycée d'excellence abonge imakatiano ngarinjao nziani da sino waduzo wana na ne lokalite ya tujini ili hawazima riwone engajushira riverenzi hirini ne hanza Mwenyezi Mungu lycée d'excellence ni tife haukaya vanu ya serikali ya daula ngajujo wana ni serikali ya ngazija harimo politiki shahari mwandongo za msomo Muhammad azino haurongo za unoni kwa lazimu waelewe ya ukaya inosi faida
ya gouverneur Hassan Hamadi enuti faida ya commissaire fulani wa commissaire wa education au commissaire wa honono au commissaire wa nugozi rojina shainu faida ya huwa na wangazije kwa kaihunda ikao ikambenufu ni ika concret ondo pia wakaiona shahabati mbi wali honde heli serikali ya ngazije arimo enda hamaji hiyo iwaswili lycée d'excellence au kaya kanja family wa exception tsoka uyonti ya ukaya rishinde rendese ya lycée ine makati yao serikali ngazije ngeonesa masikitifu yao wali honde lycée ine wotoshinda ya fonctionne amande heli kondo ya lisa ikaba katoma nzinji uharimwa lycée ine ngabo Mwenyezi Mungu ya ukai serikali ya ulango ajohelewa iliwa akompanye serikali ya ngazija iliwa akompanye ya liseinu ifonksione shaitiri gelingoni itifemtoba sababu ya ukaya bange batulongo za politiki abange jerejeze ya liseinu dingoni onge izo ndezenu kutwane mahsus kao doza kaya harima mtwala wahe conseiller leo o marhaba menji bwana commissaire haja karinja mwa wahe washizu sha mahsusu garba karama liswala lahi lycée d'excellence kao ya bahanu ngabo tora moyo kana umuhaunu kwa na ujua unjia wasoma holiho des nchida za mali kao lazima mzihunde ma compagnie lycée d'excellence yabo bahanu wana zioni au maparaho wana au nyinyi serikali holiho zoni sana ka bahanu badiliwa zila rubini kao ziko lazima zitoe la pumbala mali la usaidia ngiba bahanu ngai yani angadruhamba ngabo hararaho kana umuhaunu wanazoni wanje ekaitsuka kamjahunda maparteneri wa makompanyeni ayabo ila washaka iharara yongiyo karja croiser les bras yani karja funge mihono ngaraluze mbio ukaya serikali ya dole wa ile ukaya ila priorité walitso hamba tsonzana be national ngena priorité insulaire yani ya ukaya shisiwa ilazimu rijo ya ukaya haina rubikao serikali ngazija ngelazimu iremwa shankar tsombo ukaya ilazimu serikali dola wele ukaya lycée d'excellence ke lazimu yifi abonge nga ribowe mahadisi bena hatunao na urememe milango harma parteneri nana wajabuna nana no duzo wana nani no kalita tujina madene zaban ili hao bazima rifikiri namna ikao lazima lycée ndele kartsomba Mwenyezi Mungu yakaya ya lycée ziban zenu difficulté mwe difficulté shanga Mwenyezi Mungu yakaya hao bazima babumba solution ili ya lycée yuni itibalwa itidunga ngo za politiki hata lycée rijengoni kangwabe bwana commissaire ngadoke makati ya mwisho yanu ya wakaiti nyangu harma omva wa siasa ndoka mukhafidhi wa hishisi wa shamzuani wakati wonu ngiharma utundi contrôle judiciaire au ngara résidence surveillée kesa kana huwa dawla hansi administrateur de winde soeli swala nzoni eba upande wa hamnyini na wakati ka wandu wenji wafikiri au wanayo kana ezahundra gouverneur Salami mkini hajezu ndo gouverneur Hassan Hamadi eba kabati uhara enga fikiro namna je uliho ndeza jirinzwa wanu sisi ngariele wao yakaya izakafunguza president de la republique na yabo izo ndezari hone serikali ngazija ukaya karno jua likubali politiki ya dictature Hamada yimo iyo nga mwanawe zijiri ukaya ranzowa katika odo president de la republique ya renga ya position ya uenda harma dictature moneza jiri ya ukaya halatsa ya parti jua halatsa vice president Jafar leo halatsa mono halatsemwa halatsa ye nguzo mengoni mweze nguzo nkuu zahe Sena Hamidu ministre Hamidu Karihila halatsa gouverneur Hassan Hamadi zo ntipi yangulatso ilia no vale kondo ya visa ya waswili abange sekangiza keti uhara ngejo kiro banu kondo bajirisho salami ijo kiri bajirisiwa gouverneur Hassan Hamadi ijo kiri bajirisiwa serikali ngazija shezo rumba ngasena ndombili lokaya sisi libaki harimo hifadhi ya Mwenyezi Mungu ngara amini yokaya ho hanza Mwenyezi Mungu ya haki ngejolai na baki haki ngele ya ngara amini yokaya gouverneur Hassan Hamadi kati na rongombi ya renda za kutongeza zimbehela joli kati na rongombi ya renda ya kutongeza ukaya ya boha ya pouvoir kamilio sha yekete excluya ukaya kenojo rengo akanga rjo ya ukaya kabati shara shulao sha wajau hawo yakaya hazamba ndondo ya ukaya yeye hali amini ya ukaya isharika udushamwe hansi ngujo shistehi yabunga bunu banu yale bakikesha ndijo ko mtsongeza yafunge iyo kanoja ndukati jao akaba nuzanti pia haina mnitiko ya kozala hazala hansiwa ne ubanu kawo de zenga zahaye kanti wanga uzokaya ngojo kofungwa bahu stehi sharika udushamwe hansi ngojo kofungwa bahu haraya ustehi amri zitodungana ne sharia ngojo kofungwa bahu haraya udunga dictature iyo kawati ndio shinda ya tsawe zengoyizo abange kai zumbo kangazujiri abozonga zujiri shema kati yangu mwambioni yakaya ya serikali ngazija na gouverneur Hassan Hamadi ngwabakio harimo
opposition ya sharia sha 2001 kaundu shama bishanti serikali ngazi ya serikali daula ngeshinti harimo mishinji ya demokrasi kaundu endelea ukonti jubano ngibakio harimo ya ukaya ze ilu autonome ngazibakio hehelikao za definise wa ukaya kabati ukatenga mzime kawa hena mdume za akili ngelewa ya ukaya izeyezi makati hale zika harimo mhono mzima wanduwa uno ujiro wa ukaya abungeze hizi sambaliana zija harimo zisiwa haurambe harimo province harimo zirojina zile harimo province zende harimo commune abuga iyo nde filosofi iliyo serikali ngazija ya ukaya ze pouvoir ngabo za lazima zibaki harimo daula ngabo za lazima zibaki harimo zisiwa ngabo lazima ziende harimo zi commune iyo nde position loni yo vala na bano tajia kon leo abunga yo ke change e kero yo kwa sababu gouverneur Hassan Hamadi yafungwa ndizo mizimbu yangumba ekayo njiko kwa sababu sisi makomisari wa hili fungwa ndizo mizimbu yangumba ekayo njiko kwa sababu serikali ngazija itsambaziwa irende cha kijaparo kaya izo ndizo yangumba sha balariliyo na balababo rakabatsabadili bwana komisari swali la mwisho ikao jifushi ya bande mkhafidh wa heshisi wa shangazija kwa ujihunda ihula Faransa yamkini haka uonana ni rais wa daula wa Rema na Imalingo kwa jaelewana ani hamwavura na kimusnadi kanzari jo eze ngozi mkweli au zimrabo ikawa ngozi ambao kana kwa suli na karare mahsusu da hula Faransa wakati wa honda na hiyo abalungu lazima yelewe ya ukaya kwa kweli na karare yo ngamzijoka yandi sahu wange wanukata tujenda Faransa utenda wajunde harimo latabunzima ndato bezawa solubari wajundo harimo mizanzima isulungi yabazime zo ndo jwande shari ke shashire je yabo sului kanzi almuhimu ndezera na hambaba no katena ka handisa ye contranduino ndo kaya makati ze detail pia zaje ngo zenu ngazijao au kaya gouverneur ngo recevewa daini ma gouverneur wananya haurabene gouverneur wananya mumali na wayiwa hantsiwa nzuwani wa recevewa ni president de la republique ngabo zjole yayabo basi zjole yayabo ngamjo wona kaya izonga zifanyao site logique hizo kao lezambishi ha Faransa au kaya izijokole yayabo ngaredao harimo fazi kao ekazi sazi zilaia wanupia mwajura mbua wanukao ze position kaundu za lawana na president de la republique na nezilo na gouverneur harimo fazi kondo banu kolenda ubana gouverneur hawana na ni rais wa nchi ya Faransa Emmanuel Macron izo mengoni mwezi kaunga zijoma katika uzijonga zula wana akaya msafari kaundu gouverneur ya ufanya Faransa afanya contact zinji abuge makati jandu mjuzi joka ngwamenzi marhaba monsieur le commissaire comme d'habitude ce jeudi vous avez fait le conseil du commissaire pour savoir l'objectif ou bien le compte rendu Ok, merci beaucoup. Effectivement, ce jeudi 22 novembre 2018, il y a eu le conseil des commissaires sous l'autorité du gouverneur de l'île, son excellence, le gouverneur Hassan Hamadi. 4 points ont été à l'ordre du jour. Le premier point concerne la visite du gouverneur en France. Comme vous le savez, le gouverneur a fait une visite en France où il a pu contacter pas mal de partenaires de notre pays. Mais le compte rendu en entier de ces rencontres, nous allons le transmettre dans les jours qui viennent. Toutefois, le gouverneur sera reçu aujourd'hui avec l'autre gouverneur d'Anjouan et de Mouéli et l'administrateur malheureusement qui assure les responsabilités du gouverneur en juin. Donc les trois seront reçus par le président de la République. Deuxièmement, il y a eu des échanges par rapport à l'adoption de la loi d'habilitation et la crise parlementaire en ce moment. L'exécutif d'Ngazidja a salué l'initiative ou bien le courage que manifestent les députés de l'Union par rapport au rejet de la loi portant habilitation. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une démocratie et la loi d'habilitation voudrait à ce que tous les pouvoirs en ce qui concerne les élections reviennent au seul président de la République, de telle sorte à ce qu'il peut émettre des décrets qui peuvent décrire la façon dont il va procéder aux élections, mais aussi la manière dont il peut s'assurer de la réussite de ces élections, notamment pouvoir se garantir par rapport à la Constitution du 30 juillet, le référendum du 30 juillet. C'est-à-dire que par rapport à la compréhension au niveau de l'île, nous comprenons que le président de la République voudrait à ce que
il installe une machine électorale qui lui permettra de s'assurer de sa réélection en 2019. Pour cela, l'exécutif de Ngazidja salue la volonté des parlementaires qui ont refusé de voter cette loi, mais aussi qui fait qu'en ce moment-ci, le gouvernement de l'Union se trouve bloqué par rapport à la présentation de cette loi en plénière. Pour cela, l'exécutif de Ngazidja appelle aussi les députés qui veulent donner un ticket vert au président de la République pour pouvoir s'éterniser au pouvoir, de se ressaisir et de se rallier aux autres députés pour faire barrage à cette manœuvre qui veut faire de notre pays une monarchie ou disons une dynastie. Le troisième point concerne une délégation de la Banque populaire des Zanzibar. C'est-à-dire que l'exécutif de Ngazidja aujourd'hui a reçu une délégation de la Banque populaire des Zanzibar qui est venue ici à Mokoni pour demander auprès du gouvernement de l'Union l'ouverture d'une banque ici à Ngazidja. Nous avons reçu cette délégation, nous avons beaucoup échangé, surtout que la Banque populaire des Zanzibar est une banque à principe islamique qui va dans la même démarche, dans la même approche que la société financière, que l'exécutif de Ngazidja sous l'égide du gouverneur Hassan Hamadi qui veut mettre en place. Donc nous avons eu des échanges très fructueux. Nous espérons que le gouvernement de l'Union leur accordera un permis leur permettant d'installer cette banque qui va travailler en partenariat avec la société financière. Inch'Allah. Le quatrième point concerne une visite médicale qui sera organisée par des médecins indiens. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a beaucoup de femmes et d'hommes, c'est-à-dire des couples comoriens, qui malheureusement ne sont pas fertiles, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à donner des enfants et qui font beaucoup de voyages en Inde. Donc, des médecins indiens ont constaté cela et ils ont organisé un déplacement qui vont venir ici à Moroni pour observer, pour faire des visites médicales à des couples qui ne procréent pas. Donc, pour cela, les visites seront organisées comme suit. À Mbeni, il y aurait une visite le 26/11/2018, une autre à Mitsameouli le 27, et une autre à Funguni le 28, et enfin la dernière aura lieu à Moroni le 29. Donc nous appelons les Wangazidja, ou ceux qui vivent en Ngazidja, des couples qui malheureusement qui ne sont pas fertiles, de se présenter à ces visites médicales pour pouvoir espérer avoir des enfants. L'exécutif de Ngazidja remercie ces médecins et nous espérons pouvoir émettre un accord avec eux pour que de telles opérations se répètent dans l'avenir. En dernier point, nous avons discuté par rapport à la situation du lycée d'excellence, comme vous le savez, un lycée d'excellence qui est mis en place par l'exécutif de l'île, mais qui malheureusement, en ce moment, il y a pas mal de difficultés liées à son fonctionnement, dans la mesure où nous avons un budget de 5 millions par mois qui doit faire fonctionner le lycée, mais comme vous le savez, les recettes de l'île sont prises par le gouvernement de l'Union, c'est-à-dire que le gouvernement de l'Union s'est accaparé de tout ce qui est recettes financières au niveau de l'île. Du coup, l'exécutif de Ngazidja ne possède aucune recette, aucune ressource pouvant nous permettre d'assumer les charges du lycée d'excellence. Malheureusement, on a fait déjà 2 mois presque, 3 mois presque de fonctionnement. On n'a pas pu honorer nos engagements envers les enseignants, envers les élèves qui doivent bénéficier des bourses. Mais nous espérons, nous avons contacté pas mal de partenaires, notamment l'UNICEF et d'autres partenaires arabes, pour nous accompagner dans cette initiative. Eh bien, ils se sont montrés disponibles, mais malheureusement, pour eux, de leur part aussi, il leur manque des ressources parce que vous savez que tout est lié à la préparation du budget, du fait que le lycée d'excellence n'a pas été pris en compte par leur budget. Donc, du coup, on a des problèmes à pouvoir répondre à ces demandes. Donc malheureusement, on dirait que pour l'instant, on n'a pas les finances nécessaires pour faire fonctionner le lycée d'excellence, mais
Nous discutons toujours avec les autorités de l'Union pour pouvoir comprendre que le lycée d'excellence, ce n'est pas un cadre politique, mais c'est un intérêt au niveau des enfants de l'île. Donc nous espérons que les échanges que nous menons avec eux nous permettront d'avoir les ressources nécessaires, ne serait-ce que pour le fonctionnement du lycée d'excellence. Nous avons entré en contact aussi avec la localité de Tsoudjini, avec les parents d'élèves, pour qu'ensemble nous puissions examiner une manière de trouver une solution pour le fonctionnement du lycée d'excellence. En tout cas, nous n'espérons pas fermer le lycée d'excellence, ou peu importe les difficultés que nous rencontrons en matière de financement suite à la crise politique que nous avons eue envers le gouvernement de l'Union. Voilà en gros ce qui a été étudié ce jeudi 22 novembre 2018. Je vous en remercie. Merci beaucoup, monsieur le commissaire.